Penakana tukutuku kede rongomai kena seba ni ruin dina kede. Ano bonga ni tumorto no udini batu ke bandra oni sa kenda bagi taltungan na yakabini kuwa ena ya uwa ni benanomi ena VitFM Suru nambelo ena beto kuni penakana total Fiji. Wow! Total Energies Prepaid Club Card. Card ni tawang mo? Iko kila ni raw ni musero na senda na beyando na lita ena nomu baka tawi wai ke Total Energies Prepaid Club Card. Kyo baka yang ataka na card ngo? Iyo ruo na sende ena musu ena beyan dona lita na waiwai. Iyo kipakawan nga, itiko na nomu Total Energies Prepaid Club Card. Diri ena tamani Total Energies Club Card ena tolu rua diwa rua ono tolu. Se diwa waluba rua tolu wik. Itiko na beka en lavaki. Siko ena totalenergies.com.fj ena kene tuku matata. Hey everyone, check out Volt Milk Drink Powder. It's super versatile. What would you make with it? I would make a glass of milk. That sounds awesome! I'd make smoothies. I love that. Perfect for making burpees. I use it in my creamy pasta sauce. It adds so much flavor. A teaspoon of my afternoon tea is a must. Totally. It's a kitchen buddy for sure. Grab yourself a pack of Volt Milk Drink Powder today and explore all the tasty ways to use it. Bagaimana na sa macam minggu na tolo na platform ko na VitFM Facebook Live, VitFM TikTok, na VitFM YouTube channel. Kaya wala cuma na mo kere sere. Wala may biyo na yun ibanua. Iko sar cuma kena bori. Kena lima na yaba. Meron na lumiyan. I don't have to text it to their office and wait in line. With Western Union and Fexco Fiji, selecting the direct to BSP account option will make receiving remittance quick, easy, and convenient. Get your loved ones to try today. Conditions apply. Penakani sambulah na daw borong wale na VitFM 92.2 FM ni sakin na bagital chunga na sama chumay na tolo na platform go na VitFM Facebook Live, VitFM TikTok kaya na VitFM YouTube channel. Na nonda ya woni pe na numena sere na VitFM Suru nambelo na beto ko rin pinaka na Total Fiji. Fuel, refresh and win with Total Energies and Coca-Cola. And then na mula sa chunga na kabini ko mula pinaka masta chon indalay. Puno da bang ni siya macam mungkin ang kursa sa pagkutuan ni nabang ni pinakalebu Mr. Chon in the line pinakalebu mail na lebu pinakalebu na sa masarap may Brisbane may Australia balik ko Roy pinakalebu na sa macam may VitFM Facebook Live. Bula manaka tailebu chonem batiwale penawale wana sar cuma manaka binikuwa vuye wanga dibalo ndrom bula manaka Maria ndrom bula manaka ilambasa kira tiko na sera katara mamkan nom chiko mekina korro bislo korro mamimbiti ko be sinate selita kelesu tua chochi mata ini bula bil dau cho turanga bula manaka kasanita rokotaro ke Ellie Reid bula manaka all the way from Australia. Na vonga to may Pedro Gemina ya. Bye ladies. Avoy 5 na miniti. May 5 na kalokong bulo na ka chon and dalay.
Mbula binaka JB Turani Mbatiwale, mbula binaka Chone Mbatiwale. Uno da mga unisama chiko mekina na kabini ko vuye wanga ni valo nrombula tai ngonga naiso mua. Kera chiko na sera katara pa menga ni nom chiko nikina na pupale ne matai asi kalau tabale waikola kita mua ertulanga tana kena sera mbula binaka talanga na bangun ni binaka chiko na korro biselo korro baka mimbiti ko besinati o selita ke lesu tua. Mbula binaka chuchi matai bangun ni binaka chiko ni kera chiko na sera katara pa menga ni nom chiko mekina be yau bata ke lesi ke singin matata na polo jo matai ana ka vini ko mbula binaka bil dau mbula mar kere chiko na sere ka tarapong ko menga ni miki no Maria Rosa I ke nesi dau ke bil dau ngonga etawo cho se bata turanga mbula matakali kere chiko na sere ka tarapong ko menga ni miki no berto ngone ratu sange suku chiko menga no buli asanati wati lide lewani ngatu ke seru pepeli nangalu ke bibon bi no mitele chiko na be cho se bata turanga nai kambula mai lautoka au yali ni kaya vagada au kaya lolia mbola bina kakasan ni taroko taro ni mbola sama chungani go Vancouver Island Ellie Reid mbola bina ka all the way from Australia. Thank you very much for tuning in to VitFM Facebook Live. Ellie Reid all the way from Australia. Sureti malua andua dhubu nanronga ker chuko magana mineserangori ve mere momoto rika satavu nani mode rara o teatha watake loti heni malolo sa ba ko titene na bakonu ni nakalebu nin daw makachurang karab ni tabe na pepo nun dundu eso oni sama avoli maikena na daw na dakau ni mana ke ulu ina viri nin daw tuku ni tu nendandamo Pinaka di puso tani laka-laka na nonta very dia na kabini ko na mono liba. Kaya sa tumbuki kanta ko talangaw na ni sabo ay 3 na miniti. Meli man nakaloko. Sana pa rote kimantane na woni 5 na tubasere. Watake na rongo na 5 nakaloko. Ni kalungatan ni bakateng pinaka ni samo den kay siya ta kasi ko